Yes, umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha abakunzi ba Kivu Network nongeye kubasuhuza mbahereza ikaze mu kiganiro ku mugoroba w'itariki 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 tugarutse rero mu makuru atandukanye agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ku butaka bwa Kongo. Ni intambara n'ubundi ikomeje kujya mbere mu bice bitandukanye, dore ko ibice bikomeje kugenda byibasirwa na drone ndetse n'ibitero bihambaye cyane bya FARDC yakajije umurego bikomeye cyane, ndetse n'igisirikare cya FDNB bafatanyije na Wazalendo bose bahagurutse kabisa, barimo baragaba ibitero bifite imbaraga kandi birimo biragenda bishyira mu kaga abarwanyi b'inyeshyamba za AFC/M23 mu bice bitandukanye, yaba mu bice byo muri za Bukavu, mu nkengero zaho ndetse no mu bice byo mu misozi ya za Nyanende kabisa. Tugiye kubigarukaho ibyari birimo birahabera. Turaza kuba tugaruka mu mujyi wa Goma tubabwira situation yaho kwifashe ndetse nuko bayitwaye ku mahano n'ubundi akomeje kubera mu bice byariya muri teritwari n'ubundi ya Nyiragongo, mu bice byo muri groupement ya Kibati. Ese byagenze bite? Ibyo byose tugiye kuba tugenda tubigarukaho mubashe kuba mwasobanukirwa akantu ku kandi, nyine amakuru yo ni menshi kabisa. Turaza kwerekeza mu bice byo muri Warikare, turaza kwerekeza mu gace ka Minjenje, umudugudu uri hafi na Mati kabisa, mu birindiro bikuru by'inyeshyamba za AFC/M23 mu itsinda rya Kisimba cyangwa se muri groupement ya Kisimba mu ntara Kivu Amajyaruguru. Naho rero haje kuba isanganya kabisa, drone zongeye kugaruka ku kibuga cy'imirwano, zangiriza byinshi ndetse zinasenya ibirindiro by'inyeshyamba za AFC/M23. Ibi nabyo rero tugiye kuba tubyinjiramo tubigarukeho mubashe kuba mwasobanukirwa akantu ku kandi. Turaza kwerekeza mu bice byo muri za Karembe, naho tubabwira uko situation ihagaze. Siyo gusa, turaza kwerekeza mu bice n'ubundi bitandukanye by'angaha rwose mu nkengero z'umujyi wa Goma, naho tubabwira uko operation za gisirikare nazo zikomeje kugenda zifata. Ikindi rero turuze kuba tunagarukaho nuko igice cy'ikibuga cy'indege cya Goma nacyo gikomeje kugenda kijya mu kaga gakomeye cyane. Muri rusange ikibuga cy'indege kirimo kirajya mu kaga, nabyo turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ese Goma biraza kuba byagenda bite? Dore ko Goma ibintu bitari buze kuba byakoroha habe na gato. Igisirikare cya leta ya Kongo kiritari gusubirana umujyi wa Goma. Ibi byose rero nibyo tugiye kugenda tugarukaho tukabwira uko bikomeje kugenda byifata muri rusange. Reka dukubite tubangura twihuta cyane tudatinze, twihute kabisa turebera amakuru yacu tuyere hano mu gace kangaha muri Warikare muri Kivu Amajyaruguru. Tumare kumanuka muri Kivu Amajyepfo, no tugiye guhera Kivu Amajyaruguru, no tugiye kubanza tujye muri Kivu Amajyepfo muri rusange, rero no turuze kuba twasoreza uyu munsi none ku itariki ya 11 ukwezi kwa kabiri na 2026. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kufatanya na VDP Frontier Defense Force, ubwo ni Wazalendo, zagabye ibitero byo mu kirere hifashishwe drone ku rundo by'inyeshyamba za AFC/M23 ku cyumweru no kuwa mbere ndetse n'uyu munsi wo kwa gatatu mu gace ka Minjenje, umudugudu uri hafi ya Mati mu itsinda rya Kisimba, teritwari ya Warikare mu ntara Kivu Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu baturage avuga ko hari inkomere nyinshi mu barwanyi b'inyeshyamba kandi ko bamwe muri bo bajyanwe kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Mweso kubera nyine kubabara gukomeye cyane kwa drone. Aya makuru rero anemezwa n'andi masoko yigenga akora mu gace ka Karembe. Ibitero bibaye mu gihe imirwano hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta yongeye gukaza umurego muri aka karere ka teritwari ya Warikare, aho rero umutwe w'inyeshyamba urimo gushimangira ibirindo byawo hafi y'agace k'ingenzi ka Pinga, ubwo no kuvuga ngo ni kara gace ka Mati. Barimo baragerageza kwashinga ibirindo bikuru cyane ngo barebe ko bakadivansinga bafata kino gice cya Pinga, ariko urabona ko FARDC nayo irimo iritabaza indege zo mu kirere ndetse ikifatisha amadrone, ikifashisha Su-25 kugira ngo ihagarike umuvuduko w'izo nyeshyamba ushaka kuba wazigabwaho. Rero ibyo byose urumva ko ari ibintu bidasanzwe. Izi nyeshyamba za AFC/M23 zirimo zirajya mu cyo nakita ko ari danger zone kabisa. Rero bakubwira ko bakomeje kugenda bakubitwa mu buryo budasanzwe. Rero ibi bitero byose bimaze iminsi biba kuva ku cyumweru kugeza kuri wa gatatu hakoreshejwe inzira zo mu kirere, bimaze kwangiriza ibirindiro bigera muri 2 by'inyeshyamba za AFC/M23 bakabirimbura burundu, ndetse no kwivugana abasirikare bagera muri 35 ku ruhande rw'inyeshyamba za AFC/M23. Abakomeretse bo ni benshi cyane, bari hara mu bitaro bya Mweso barenga
nabo 20. Urumva ko rero ibi bitero byose kuva ku cyumweru birimo biribasira ibiriro by'inyeshyamba hakoreshejwe drone ndetse n'izi Sukhoi 25 birimo biratuma n'ubundi M23 itakaza ku buryo bukomeye cyane muri rusange. Urumva rero ibintu ntabwo byoroshye mwabana umwe, urugamba rukomeje kuba rubi cyane kuri izi nyeshyamba za AFC M23. Reka rero tugaruke hano mu mujyi wa Goma. Tutarajya muri byinshi kabisa, tubanze tugaruke hano mu mujyi wa Goma mbabwire uko situation ihagaze. Mu mujyi wa Goma ibintu ni umutekano, ariko barimo barikanga ko ibitero bishobora kuza kwaduka mu mujyi wa Goma kabisa. Igikuba kirimo kirumvikana mu baturage bamwe na bamwe, cyane cyane baturiye inkengero za Keshero kabisa, ara muri za Keshero batuye muri ziriya nkengero, ahantu batuye muri za Mugunga ku Kimashini, bose bafitemo ikintu cy'icyoba kuko bari kumva ko ari abasirikare benshi ba FARDC ndetse na Wazalendo bamaze kwataka no kwegera kabisa hano mu gice cyo muri za Nyiragongo, mu bice bya hafi na za Kibati muri parike ya Virunga, kandi abo bose biteguye kugaba ibitero mu mujyi wa Goma kubera ko ngo M23 yanze kwava. Abaturage rero bishimiye ko FARDC igaruka, ariko nanone ntibishimiye ko ari intambara yabigarura kubera ko uko biri kose nibo babarira ndetse ni nabo batakaza ibyabo cyane. Ntago bo bitaye n'ubundi ngo ese tugiye gusubira mu maboko y'igisirikare cyacu, ariko ubuzima babwitayeho cyane kurusha ibyo byose. Urumva rero niyo mpamvu nabo bavuga bati ibi bintu by'imirwano bishobora kuza kuba bigiye kuba bibi cyane, kuko nabo nta bantu barareba uburyo ibintu bikomeje kugenda byifata muri rusange. Urumva rero ntabwo byoroshye kabisa hano mu mujyi wa Goma, umutekano wose, ariko abaturage benshi batuye muri izo nkengero bafite ubwoba kuko ngo no mu masaha nimugoroba, cyane cyane mu masaha ya nijoro, akenshi n'ubundi ibintu birimo birazamba, aho rero ngo urugamba rukomeza kugenda ruba urugamba muri rusange. Rero biri kumvikana ko ngo mu masaha nimugoroba muri parike ya Virunga hari kongera kumvikanamo amasasu, ndetse ngo na nijoro humvikanyemo amasasu, bikavuga ko rero ngo noneho yari amabandi atamenyekanye yatatse, ndetse byaje no gutuma hari n'abaturage ku munsi wari wabanje nabwo hari habaye ibyo bitero bitazwi, byaje no gutuma abaturage 6 bahapfira kabisa, bahakomerekera ku buryo bukomeye cyane, abandi 3 baricwa ku buryo budasanzwe. Nabyo rero iyo nkuru tugiye kuba tuyigarukaho kuko nibyo biri gutera n'abantu ubwoba, kavuze nibi amabanda ari kugaba ibitero naya hehe, ko tubizi neza ko atari Wazalendo, ko tubizi ko atari FARDC, bataba ari abo ngabo. Rero abo bataramenyekana nabo bari kwita amabandi. Ubwo rero bamwe namwe bakavuga ati wasanga ari M23 kuko bimwe na bimwe ni mu bice M23 igenzura. Urumva rero ko ibintu bitaboroheye abantu bari mu mujyi wa Goma, barimo barabura n'abantu benshi baba bari muri bice byo muri za Nyiragongo, bose muri rusange ari muri za Kibati, bafite ubwoba ko ibintu bishobora kuba bigiye kuzamba kuri rw'izi nyeshyamba za M23. Kandi n'ikibuga cy'indege cya Goma muri diplomasi kabisa kiri hafi kuba cyafungurwa kigakoreshwa, kandi gukoreshwa n'ibyandi nababwiraga ko ishobora kuhita kijya ku ruhande rw'ingabo za leta muri rusange. Reka dukubite tubangura, abantu bagera muri 3 bishwe, naho abandi 6 barakomereka bikomeye mu gitoro cyitwaje intwaro cyabe mu ijoro ryo kuwa 9 rishyira uwa 10, ubwo ni kuwa mbere rishyira kuwa 2 kabisa Gashyana mu mudugudu wa Kaguri, itsinda rya Kibati muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara Kivu Amajyaruguru, nk'uko nari maze kubabwira. Nk'uko rero amakuru bitangaza ndetse n'amasoko atandukanye mu gace, abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bagabye igitero nibura ku maduka 3, bayafungura ku ngufu bakoresheje imashini isya ibyuma ikoreshwa n'umuriro wa generator mu gusenya ibikoresho by'umutekano. Nyuma yaho rero abatengo bakoresheje imodoka mu gutwara ibintu bari bamaze kwiba. Ibitero byabereye hafi cyane ya bariyeri ya Kanyarucinya, akunze kuba hashyizwe abapolisi ndetse n'inzego z'umutekano n'iperereza z'umutwe wa AFC M23. Niyo mpamvu rero benshi bavuga ko ari M23 ishobora kuba yabikoze, kuko ngo ni neza n'ahantu haba hari inzego z'umutekano nyinshi kandi n'abasirikare benshi ndetse n'abapolisi bizinyeshyamba, ngo nibaza uburyo bwo bujura bwabaye, kandi ari hafi n'ibigo bya gisirikare ndetse naho inzego nyinshi zerereye zizinyeshyamba za AFC M23. Rero iki kibazo cyateje uburakari bukomeye mu baturage. Umuturage umwe wo muri Nyiragongo yagize ati bishoboka bite ko abajura bakoresha imashini isya ibyuma generator n'imodoka kandi bari ruhande rw'inzego z'umutekano. Uwo muturage arasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kuri ayo makuru, akavuga ko rero bishoboka ko byaba ari ababikoze babishaka bagera ngo babigereke
kuri FARDC. Teritwari ya Nyiragongo ihana imbibi n'umujyi wa Goma nk'uko nabibabwiye, isanzwe ihura n'ibibazo by'umutekano kenshi nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wa teritwari uri mu buyobozi bwa M23. Ibikorwa rero akenshi bishinjwa ibisigisigi by'umutwe wa Wazalendo ndetse n'andi matsinda yitwaje intwaro akorera nijoro yifashisha ikirere cy'umutekano muke ukomeje kuranga ako gace. Ariko nk'uko abaturage bamwe na bamwe bagiye bavuga ko rero ibingibi Wazalendo zishobora kuba yabikora, ahubwo bikekwa ko baba ari nabo muri M23 kuko n'ubundi ahantu byabereye ibi byose ngo ni hafi yaho, ngo ahubwo bishoboka ko aribo baba babikoze, ngo kuko ngo rimwe na rimwe bajya babikora ngo ubundi bakabishyira n'ubundi ngo abasirikare ba FARDC. Urumva rero ntabwo byoroshye kabisa no gukomeza kubikurikirana akantu ku kandi. Reka rero dukubite tubangura twerekeze mu bya Bukavu, tubwire ko mu masozi ya za Panzi akiri kumvikanamo ikigendanye n'iturika ry'imirwano kabisa. FARDC iracyakomeje kwataka ngo ifate uyu mujyi. Ibikoresho bya gisirikare nabyo biracyazanwa mu bice byanga muri Toyota, ariko muri Toyota n'ubundi none M23 yatongeye kwagaba ibitero, ariko isubizwa inyuma kibonamo amaguru hakiri kare kuko mu masaha 7 nibwo byabaye ibyo byose. Basubizwa inyuma na FARDC yakoresheje n'ubundi imbaraga zose ikabasha kuba inivugana n'abasirikare barindwi nk'uko rero amakuru aturukana yakomeza kugenda abyemeza. Numva rero ni byinshi cyane byo kwibaza, ni byinshi cyane byo gutekereza kabisa. Urumva ko urugamba rukomeje kuzamba, nukomeza kubikurikirana akantu ku kandi. Reka rero mbabwira ati muri abantu b'agaciro kabisa, nkomeza kubabwira ko turi bukomeze kugenda turebera hamwe uko ibintu biri bukomeze kugenda byitwara kuri kibuga cy'imirwano muri rusange. Reka rero tuza twihuta cyane tujye mu gace kandi kabisa, kano gace kangaha muri Nyanende. Hano ni hafi, ni umusozi uri hafi na Bukavu kabisa. Kano gace ka Nyanende nyuma y'uko abasirikare ku munsi w'ejo M23 bakomeje kuhaza, FARDC mu masaha 9 z'umugoroba yagabye ibitero ivuganamo abasirikare 8 yongera gusubira inyuma kuko nayo yari muri kano gace kuri musozi wa Nyanende, ariko ntago yakomeje kukabamo gusanga igacungiye hafi isa n'undi yaza kukagarukamo. Bigakekwa ko rero yabitegereje ko ibikoresho by'inyeshyamba byose byahaza, ubundi ikahashoramo indege z'intambara zikabasha kuba zabitwika byose. Ngo nicyo bifuza kabisa. Urumva rero ko atari ibintu byoroshye, ni ukomeza nabyo kugenda tubikurikirana akantu ku kandi kugira ngo mubashe gukomeza kugenda mukurikirana uko imirwano ikomeje kugenda yifata kuri ubutaka bwa Kongo muri rusange. Reka mbashimire cyane babwira ati muri abana b'agaciro, Imana ikomeze kubana namwe, tuze gusubira amakuru yacu ari imbere. Reka rero twite cyane dukubita tubangura tute tugenda twerekeze mu gace kanga Kirama hano muri teritwari ya Rucuru, mu gace rero ka lokalite ya Kirama muri groupement ya Bambo cyangwa se Bambo. Kano gace ko muri teritwari ya Rucuru kari kamaze iminsi karimo karaberamo imirwano kuva ku minsi yo kuwa mbere. Hari amaze iminsi 3 rero urumva ko ari kuva kuwa mbere, ariko ubu ngubu kamaze kugaragaramo umutekano nyuma y'umurwano wa nyuma wabaye n'ubundi mu masaha ya mu gitondo ugeza saa 3 kabisa mu gitondo, ibintu byari byamaze kujya mu buryo. Rero iyi mirwano yari yatangiye ifite imbaraga zo ku rwego rwo hejuru cyane, dore ko yatangiye ifite ku itariki 8 bwo byatangiye gake gake byongera gukara cyane ku munsi wo ku itariki ya 9 nibwo byakaze. Rero abarwanaga yari CMC muri village ya Mayengo mu gace ka Bugabo ndetse muri area ya Kirama niho rero ibi byose byaberaga. FARDC yari hangayemo rero na CMC na Wazalendo nyine, ubwo ni CMC FDP. Rero M23 byaje kurangira n'ubundi aka gace itabashe kuba yakigara nk'uko amakuru aturuka akomeza kugenda bivuga, bakavuga ko Wazalendo City ariyo ikomeza gukontora kano gace nk'uko yasubije inyuma ibitero by'inyeshyamba bya AFC M23 muri rusange. Ndabashimiye cyane kandi nkomeje kwifuriza kugira byiza.